Baha ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba Frame 24 TV njya nko maze kumenyera ubu uri kumwe nanjye Victor mu biganiro bitandukanye ngenda mbasha kuba nkugezaho umunsi ku munsi. Nakubwiye rero ngo nihe nkuru noneho inzanye aya masaha ku itariki 2 z'ukwa 10. Nta yindi nkuru rero inzanye ahangaha no kugira ngo twongere turebere hamwe iba byiriwe cyane ko abenshi muba mutabashe kuba mu wenda mugera ku bibuga cyangwa se ngo murebe no kw'imikino yabashe kuba igenda. Ni ukuvuga rero impamvu mpereye kuri izi nkuru zigiye zitandukanye nuko ngira ngo tugende turebera hamwe. Turaza kuba tugaruka by'umwihariko kuri Police AFC ndetse na Rayon Sport mu kirarane cya shampiyona. Uyu mugoroba rero navuga ngo ama ekipe yanyu mwikundira sinzi uko byagenze nyuma yaho Mayele ashyuhije abanyakigali. Rayon Sport niyo yari itahiwe rero. Navuga ko byayikomeranye rero kuri uyu munsi wa shampiyona. Ekipe ya Polisi yaje kuza kuba ibatsinda. Baza ati se byagenze gute rero? Turaza kuba tugaruka kuri Police FC ariko tunagaruke by'umwihariko kuri UEFA Champions League nko nayo babwiye mu kanya. Nkabwiye ati ikiganiro gikurikira icya PLFC yaje kuza kuba igwa cyangwa se icishwa bugufiya n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri. Ni ukuvuga rero mpereye kuri UEFA Champions League mbere yuko ngera by'umwihariko ku ma ekipe yanyu musanzwe mwikundira by'umwihariko Rayon Sport Murera nyuma yo kuva kwa Singida byakomeje kwanga. Reka twirukanwe cyane rero turebe ku ekipe yitwa Paris Saint-Germain yasanze FC Barcelona mu rugo iyihatsindira ibitego 2-1, naho Manchester City inganya na AS Monaco. Iyi nkuru irimo ahangaha nuko izi kipe zombi zabashije kuza kuba zigwa. Hanyuma rero navuga ngo uyu munsi muraza kunyihangana kubera ko nagiye ngira ishu dutandukanye dutuma ntabagezaho video nkuko mwe musanzwe mubimenyereye, ariko n'ubu buryo buba bukunda rwose kandi nizera ko amakuru agenda bageraho umunsi ku munsi. Rero nanyuma rero UEFA Champions League yari yakomeje ku munsi w'ejo, aho ekipe ya FC Barcelona yaje kuza kuba itsindwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain itoje neza cyane. Irayikonyora, irayikubita, irayibwira ati muzaperereze n'ahandi muzaca, ahangaha ntago baza gupfa kuba bahakinira, cyane cyane ko FC Barcelona yari yayifashijwemo n'umusore wabo Marcus Rashford, match 6 assist 6. No kuvuga amaze kugira participation mu bitego bigera ku 6. Umusore Rashford rero mwumva ko amaze kuba yakomeza kuba yitwara neza mu gihugu cya Espagne. Ibyo benshi batakekaga ubu ngubu navuga ko ibiri kugenda biba. Hanyuma byari kuri uyu wa gatatu nibwo imikino ihuza ama ekipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi yari yakomeje hakinwa umunsi wa kabiri watangiye ku wa kabiri. Hanyuma rero umukino utegejwe na benshi ni FC Barcelona yari yakirimo Paris Saint-Germain kuri Estadio Olímpico Luis Campania. FC Barcelona yawutangiye ubona ko ifitemo imbaraga nyinshi cyane binyuze ku musore wabo Lamine Yamal, hanyuma ndetse iza gufungura amazamu mbere ku gitego cya Ferran Torres ku munota wa 19 ahawe umupira mwiza witwa Marcus Rashford. Bamyugariro ba ekipe ya Paris Saint-Germain bagira ngo yarariye umupira awushyira mu ncundura. Nyuma yo gutsindwa igitego, Paris Saint-Germain yakomeje gukina ubona nta gitutu iriho kugeza ku munota 38 ubwo yishyuraga igitego ku kazi gakomeye k'umwana mutoya witwa Nuno Mendes wazamukanye umupira acenga awuha witwa
Seni Mayulu nawe acenga ba myugariro arekura ishoti ry'umuzinga mu izamu. Hanyuma FC Barcelona ntiyamenye uko byagenze, bahuye n'umwana muto witwa Mayulu agenda agaruka ababwira ati uvuati, nk'uko abafaransa bakunda kubivuga. FC Barcelona yagiye yongera kwiharira umupira ndetse igasatira cyane, ariko abamyugariro wa Paris Saint-Germain harimo na kapiteni wabo bagakora akazi kabo nk'ibisanzwe. Ikipe ya Paris Saint-Germain itari yabonye uburyo bwinshi yaje kubona ku munota wa 90 ku mupira wa Achraf Hakimi kuri match ariwe kapiteni w'ikipe ya Paris Saint-Germain yahinduriye Goncalo Ramos wari winjiye mu kibuga asimbuye ahita atsinda igitego cya kabiri. Umukino warangiye FC Barcelona itsinzwe na Paris Saint-Germain ibitego bibiri ku kimwe. Ikipe ya Manchester City yari yasuye AS Monaco mu Faransa yaratunguranye inganya nayo ibitego bibiri kuri bibiri, naho Arsenal iri mu bihe byayo byiza cyane na Gabriel Martinelli na Bukayo Saka itsinda Olympiacos ibitego bibiri ku busa. Newcastle United inyagira Ineos St-Gilloise ibitego bigera kuri 4 ku busa. Abitwa ba Watermed bari bakomeje kuba bitwara neza mu mwataka mushya muri ekipe ya Newcastle. Hanyuma Bayern Leverkusen yatangiye itsinda ikipe yitwa PSV Eindhoven iza kuza no kuba inayishyira umukino warangiye ari 1-1. Hanyuma Borussia Dortmund inyagira Athletic Club de Bilbao, ubona ko ibi bintu itarabimenyera kubera ko yaje kuza gutsindwa ibitego 4-1. Kuvuga ekipe ya Bayern Leverkusen yanganyije mu rugo na PSV Eindhoven, Borussia Dortmund inyagira Athletic Club ibitego 4-1. Napoli itsinda Sporting ibitego 2-1, naho Villarreal inganya na Juve ibitego 2-2. Nyuma y'iminsi ibiri imaze gukinwa, FC Bayern Munchen ku mwanya wa mbere, Real Madrid ku mwanya wa kabiri, PSG ku wa gatatu, Inter Domira ku wa kane, naho Arsenal ikaba iri ku mwanya wa gatanu, aho zose zifite amanota 6. Ukuvuga rero undi mukino wari kuba muri uyu mugoroba, nakubwira ngo ikipe ya Police FC yazonze cyangwa se yasonze mu gisebe ekipe ya Rayon Sport nyuma y'igihe ivuye kwa Singa iditsinzwe. Hari umukino wa shampiyona atari yakinye ukirarane, nibwo yaje kuza kuba kubitirwamo, rero ikubiswemo na ekipe ya Police. Ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Police FC mu mukino w'ikirarane cyo kuri uyu munsi wa kabiri wa shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda Premier League, wakinwe kuri wa kane guhera saa 12:30 kuri Kigali Pele Stadium. Stade rwose irimo irakoreshwa cyane. Uko umukino wagenze umunota ku munota, umukino urangiye ikipe ya Police FC itsinze Rayon Sport igitego 1-0. Hanyuma Ani Elija aje arase uburyo bwashoboraga kuvamo igitego cya kabiri cya Police FC munota 93. Amahirwe ya nyuma Rayon Sport ibonye kuri kufra yafushije ubusa, aho itewe na Kabagambe, ariko Urusha Makrisi agiye gushyiraho akaguru asifurwa kurarira. Nyuma umusifuzi wa kane Nsabimana Celestin yongeyeho iminota 6. Abamyugariro ba Police FC bakomeje gukora akazi. Hanyuma Tambwe Gloire yari yabonye umupira mbere y'izamu, ariko Nsabimana Eric Zidane awumukuraho ku minota 88. Rage asimbuwe na Ani Elija ku minota 86. Rayon Sport ikomeje gushaka uko yagera imbere y'izamu ngo irebe ko yabona igitego cyo kwishyura, ariko byanze. Ku minota 83 Police FC yakoze impinduka mu kibuga, havamo kwitonda Nebaka hajyamo Mugiraneza Flodouard. Ku minota 79 Zidane wa Polisi yaryamye hasi mu kibuga nyuma yo kugongwa na Tambwe Gloire ari kwitabwaho.
ukuvuga bimwe mu bintu byagiye biranga uyu mukino ni ibyo ngibyo, ariko icyo nakubwira ni uko ekipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu yongeye kuba itsindwa bigayitse n'ikipe ya Polisi FC. Ni ukuvuga Polisi FC ifite barage rwose, ubona ko uyu mwaka nayo izatanga akazi. Barage ukomeje kugenda avugisha abantu benshi bitewe n'uburyo arimo arakina. Mugere y'amahoro rero ikaba irangije ikipe yitwa Murera rwose kitari kujya imbere, baba bakiri muri ka depression yuko Singida yabakubise simbizi. Gusa ubu ngubu ekipe ya Polisi ibashije kuba ikura intsinzi imbere y'ikipe ya Rayon Sport. Ibi rero byaje kuza kuba bituma abangaba bombi babasha kuza kuba batsinda, ariko navuga ngo ekipe ya Polisi niyo ibyungukiyemo cyane kurusha ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ubona ko bizakomeza kuba bigorana uyu mwaka w'imikino. Ibi rero reka tubihanga amaso turebe niba Polisi ishobora kuba izatanga akazi, cyane cyane ko ama ekipe hafi yose yo mu Rwanda yakiniraga ibikombe byo hanze y'igihugu, hanyuma urabona ko byabashije kuza kuba bikunda. Hanyuma rero reka nkubwire ngo kora subscribe ubundi nze mwere ibindi biganiro biryoshye. Amazina yanjye ni Aime Victor Anento. Ushaka kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye naho ngaho wansanga.